nama ragaa ba'e malee. Eeyyuwa istisnaa munqaxii goone amma adda jechuun jarri duraa suniif kun adda warri addunyaa irratti nagabbaraa je'ee karaa kufriitti nama yaame jira kasimi warri immoo nagabbaraan ji'in warri kana biyyallaa isaa kun jira warri kana malaayikotaa kunis jira warri kana biyyootaa jira saalitootaas jira kaniifuu jarri duraa sun warra ummata jallisuu barbaadeedhama kun immoo illaa man shahida bilaqqiin nama dhugaa jirtu ragaa ba'e malee jenne jechuudha laakiin kun immoo isaan irraa adda woom yaalamuunaan dhugaa jirtu qabee kan san malee kun waa takka shafa'aan qabaniidhamma kasimi jarri immoo malaayikotaatis ta'e nabiyyootatis ta'e saalitootaas ta'e shafa'aa san mirgi isaanii ni kennama isaan guyyaa san jechuudha hayyama rabbiitiin garuu immoo dhagaan faan manguddummaa ta'uu danda'u akkasuma muyini faan wanni isaan gabbaran sun ta'e isaan odoo saalisoon ta'e wantoota sheekonni ganda keessa jiru ka ummata jallisuu barbaadu sun manguddummaan isaan seenuu danda'an hin jiruudha yookiin kaan ammoo walaa yamliku alladhiina yad'uuna min duuni shafaa'ata illaa man shahida bilaqqiidha illaa liman shahidaa'u jenne baroogaa kan eenyu irratti gabaabsinee garuma saalitootaatiif fi nabiyyoota irratti gabaabsineeti nama saniif malee hundaaf manguddummaa seenuu hin danda'an jenneeni eeyyu munqaxii ogaa jennu jarri duraa suniif qaboodaa kun wal adda jechuudha suuratu dukaan jechuun suuraa waa'ee aaraa dubbatu jenne maali dhiiroo aarri kun dukaaniin kun qilliffee jennu sani mala dachiin isaanii maruu sani yookiin aaruma dhugaa tokko karabbiin ganaa guyyaa qiyaamaa waggaa guyyaan qiyaamaa dhiyaate fuula dura rabbiin erguu taa'uu jechuudha kana gayyaanii haa ta'ina waa'ee san dubbataadhamma bismillahir rahmaanir rahiim jenneeti qaraana حاميم جيتون قبيل متى ربين إيجاليني والكتاب المبين كتابة حق بينسون كخط ليجي مربين مبين جيتون كتابة حق آفي تجاجروا فيه تبوا الدبال سنين كخط لي إنا أنزلناه جيتون نتي كتابة سنبوفنه هو كان كتاب مدي بفنا في ليلة مباركة كتاب نسون كمدوا قرآن جيتودا إنا أنزلناه جيتون نتي قرآن سنبوفنه في ليلة مباركة جيتون الكن خير الدمات سنكي تبوفنه ليلة القدر جيتون ديما أي وبو إنسي قرآنا ليلة القدر خير تبوفمي دما أنزلناه بزيجو درمانو أنزلنا في نزلنا ولد ديتشودا بكتكتي بيت العزة تقبوسو سني غرسمي الدنيا تقبوسو منقوصة سني تبوسو سني ثم بوفمو قرآني بكتكبوفمي رمضان خيسة harkal laylatul qadriitiidha inna kunna mundirin maaliif jennaan nuti sodaachisoo waan taaneef jecha amala akka waan illaati sababiin himeechuudha sababiin buufneef quraana kana inna kunna mundirin nuti sodaachisoo waan taaneef jecha quraana kana buufneedha fiyaa jechuun halkan san keessa laylati mubaarakaa san laylatul qadri jechuu jala muramee himame kun eeyyuwa fiyaa jechuun halkan san keessa yufraqu jechuun adda baafama kullu amrin hakiim cuftummaan dubbii murteeyfameetu wanni duraan azalitti murteeyfamee ture hundi halkan san keessa adda baafama baajanni amataatii fi halkan san keessa ramadama wanni taatee waggaa kana keessa hojjetamtu hundinuu halkan san keessa murteeyfamee lafa kaayamaadha duraan murteeyfamee jira garuu immoo ta waggaa kanaa jechuudha baajanni waggaatiif ama halkan sanii jechuu deema jechuudha amma saniifuu safarri kan hojjetamu halkan san keessa kabarana fuudhu kabarana du'u kabarana arkatu kabarana hiyyoomu kabarana gartee fayyaa dhabu kabarana fayyuu fi qunuundii halkan san keessa adda baafamaadha fiyaa jechuun laylatul mubaarakaa san keessa yufraqu jechuun adda baafama kullu amrin cuftummaan hujii hakiim jechuun murteeyfamaa ta'eetu rabbi birattiya amran min indinaa jee mala amranii kun masdaruma yufraquu saniiti jan farqan min indinaa jennee fasarra akkuma qumtu wuquufan jechuuti hiikaan isaanii tokkumaadhamma fiyaa yufraqu jechuun halkan san keessa adda baafama amran min indinaa adda baafaminsa nu biraa ta'e jechuu deemama farqan min indinaa adda baafaminsa nu biraa ta'e halkan san adda baafama nuyi adda baasee malaayikotatti kennu jechuudha
baajata waggaadha taate waggaa keessa hojjetamtu halkan sani yoo amra min indinaa jechuun ajaja nu biraa ta'e haala ta'een amri san ajajumarra dhiifne nuutu ajaja keenya jechuu deema maaliif jennaan innaa kunnaa mursiliin nuutu jara saniis ka ergu tahe jechuudha eeywa malaayikotumaa nuutu ergeedha moo innaa kunnaa mursiliinaan innaa kunnaa munziriina wajji walit deemaa jaan innaa kunnaa mursiliin nuti waan ergoo taaneef jecha qur'aana kana ni buufneedha jechuu bakka kase erge nuyi waa shayxaanni si ergeetii miti fedhinnaa teetiin lafaa kaateetii miti waa gartee jarri taabotaa waan kana hojjedhu siin je'eetii miti innaa kunnaa mursiliin numaatu si ergee jechuudha rahmatan min rabbika kunu rahmatuma rabbii keetirraa ta'eef jecha si ergineedhamma nabi muhammadii jechuu jira bar maal godhu duuba qur'aana kana siitu biraa baafate siin jaan maal godhu batummaan kunuuni kijibda siin jaan nuyi kasi erge innahu huwa samii'ul aliim waan isaan siin jaan san rabbiin sun ni dhagaya ni beeka dhagayaadha beekaadha rabbi samaawaati wal ardi rahmata rabbii samii torbanii fi wal ardi jechuun dachii uumirraa ta'e jechuu rabbi jechuu kun min rabbikaa sanirraa badala jechuudha rahmatan min rabbikaa rahmata rabbii keetirraa ta'eef jecha sababii hime sanii jecha nuti si ergine rabbi samaawaati wal ardi rabbii samii torbanii fi dachii sanirraa rahmata isarraa ta'eef jecha jechuudha isuma san adda nuu baase wamaa baynahumaa rabbii waan jidduu isaan lamaaniifis katee san rahmata isarraa ta'eef jecha si ergineedha rabbiin sun isuma bar duuba dachuma rabbii kee ta'anii maaliif akkana godhatanii rabbummaa rabbii sana dura dhaabbatan maaliif quraana rabbii kana kijibsiisan ergamaa homaa kijibsiisan namoota nuti erganne jeemma rabbiin ila rabbi samaawaati wal ardiidhaan qabeenyuma kiyya keessa jiranii jechuu himu jira rabbiin in kuntum muuqiniin yoonii fi warra waa hubatu taatan jechuudha sanirraa achirraa dhufe malee akkanatti miti jechuudha quraanummaan kunuu kan dhufe rabbii samii torbaniif dachii uume sanirraa ilaama inna anzalnaahu fi leeylati mubaarakatin jee quraani rabbi biraa akka ta'e hime quraanni kunis ka dhufe maasiis ergama dhufe jechuu hime ergamuma gadi dhufuun sunuu rahmatan min rabbika rahmatuma rabbiitiif jechuu silaama khawaa takkallee nutti himni akkanumattiis hojjadhaa nagabbaraa yoo jee danda'ema inni garuu immoo akkasum sirrii miti hikmaadhaa wajji walitti deemtu laa ilaaha illaa huwa haqaan gabbaramaan isa malee hin jiru yuhyi jechuun isumaatiitu jiraachisaa wayumiitu isumaatu jeesammaasiise dandeeytii tanaa haqabu rabbuma rabbukum jechuun inni sun jeemmaas deebi'e huwa inni kana hojjetu sun rabbukum jechuun rabbii keeysani warabbu aabaa'ikumul awwaliin rabbii abboota keeysan kaduri kun imma khabaru limutadeen maazuufin jenna reef immoo badala goone amma immoo khabara mutadaa gatameeti jenna waatu asii kuteedha huwa inni sun rabbukum rabbii keeysani warabbu aabaa'ikumul awwaliin rabbii abboota keeysan kadursaniiti isaan hundinuu uumaa isaati jechuudha kana gabbaraa duubarii isaan hin gabbarina abboota keeysan san aadaa isaanii jalan deeminaati waan inni isin ajajisa inni irraa isin dhorkee hordofaa jechuudha saniifuu karaan deemtan karaa rabbii ta'uu qabu malee karaa abboota keenyaa jettanii abbootumeefiifuu jalnirra dhumefaa jalan deeminaa jee balhum jee rabbiin garagalee dubbii duraaniirraa gamana deebi'emma duraamma in kuntum muuqiniin jeemi yoo nama waa keeysa hubatu taatan kasimi saniifuu jarri hubannaan qabu balhum fi shakkin bar jee jarri kun fi shakkin jechuun mamii keeysa yalaabuuna jechuun taphachaa jiranii ujaabar inumaa halkanii guyyaa shakkii keeysa galu jiranii je yalaabuun jechuun achuma keeysa taphatan achi keeysa bashannanaa jiran inumaa shakkummaanuu isaaniif bashannana taatee jirtii jeema rabbiin eegas kana taate fartaqib je bakka fartaqib jechuun ittinaa eegi yawma taati samaa'u jechuun guyyaa samiin dhuftu bidukaanin mubiin jechuun aara mul'ataa ta'een jechuudha dukaaniin kun maal dhiiroo wanni kun waan amma dura dabre moo taganaa dhufaa jirtu moo ta akkamii jechuu irratti bakka kanatti qool dhabbii jira
hundaa'u ifi fudhata yoo jenne ranjirtu ijaanammoo shawkaaniin fartaqib jechuun itti naa eegi nabi muhammadin jeebar yoo mataatis samaa'u jechuun guyyaa samiin dhuftu bidukaanin mubiin qillifee zaahiraatiin jechuudha. Qillifee jechuun namni waan nyaatu dhabee ogaa dachiin isaan martee hurreen isa dura kana facaate jechuudha. Sani tanammaa ergamaan alayhi salaatu wassalaamii du'aa itti godhee janjara. Qureeshiin amantii tanarraa fudhachuu dinnaan quraana kana kijibsiifnaan yaa rabbii tokkicha eeyyuwa qahaxii akka gaafa nabiyyallaa Yuusuf saniin naa gargaari. Yaa rabbii tokkicha waan akkasitti naa buusi jara kana akkasitti saniin na gargaari jedhee rabbi kadhatee rabbiin Qureeshii itti gadhiisee jan beelatti gadhiise akkasitti hanqa deebi'anii raqa nyaatanitti hanqa kal'ee yookiinis gogaa beeyladaa saniif irra galan saniif jala nyaatanitti jiisanii jechuudha. Hanqa lafee maasis dur lafa keessa badde tumatanii nyaatan takkatti waan nyaatan dhabanii jechuudha. Akkasuma rabbiin waan kana fideetti mirkaneessee jan yoo mataatis samaa bidukaanin mubiin odoo wanni sun ittiin dhufin duratti hime jechuudha rabbiin akkasitti sanitti buuse jari dhufee waywaatee jan sababaa sanitti yaghshannaasa jalaa kunoo inni nu yaghshannaasa jechuun nama ni hagooga eeyyuwa aarri sun hurreen sun nama ni hagooga haadhaa azaabun aliim kuni adaba laaleysaadha jechuudha rabbiin asuma irratti buusee garsiise yoo aarri kun hagana mallattoo guyyaa qiyaamaa qurnanirraa tokko gana dhufuu ta'a hundaanuu fassaruu dandeenya jechuudha. Tuniis san keessaa takkuma ganaas guddaan dhufuuf ta'aadha jechuudha mallattoo qiyaamaati. Rabbana yaquuluuna ni ja'an amma isaan kuni rabbana kshifannaa al-azaaba yaa rabbi adaba nuun qabde kana nurraa fuudhi innaa mu'minuun jechuun nuti nu dhugoomsinaa yaa rabbi nurraa fuudhi jaanii waywaatan jeemma rabbiini qureeshummaa nu dhuftee ergamatti waywaattee jan abii sofyaan faan baay'ee waywaate mee ati duuba ummata kee kanaan rifattu gosatee tanaaf jee ummanni oduu ati jirtuu kamitti kana taamee rabbi nuu kadhadhu rabbi waan kanaa nurraa fuudhuu ni amannaa jee jan oggos dhufee annaa lahum dhikraa jee rabbiini eeysaa gorfamuun isaanii taa akkaumoo gorfamaniiyu waqad jaa'ahum jechuun kan isaanitti dhufe rasuulun mubiin jechuun ergamaan mul'ataa ta'e kun kan isaanitti dhufe ثم تولوا عنه يجون إيجانا يسجلا جرجلني ميك كومت أمانني ودوبا أفانو مخامين دي بياني وليت أمان نجتشو دنداني سان كن وقالوا جتشون نجانيني معلم جتشون إنكم برسي فماذا نماتي تو إسا برسيسي غربا بحير الرومي جامو توكو ونمو نمت آلي يعني منم تجيني أتشلو فاجان خناتي تو إسا برسيسي جاني نكرمت سيغما أمو أفا ولتون بيخاني أيوة وقالوا نجان معلم إنما كنوا برسيفا ما دبر برتادا نما برارا برتي مجنون جيتون مراتا ما سي وما برتي سنو سرتي من بيقو مراتا جان كن إما مالي وانك جبسي سنيني أرألي جرا ونقون نما توكو خيرو هند دعوا قدو متاتو أو إجرا جان نمي خينيما مالي في كتاب دعوا ساسا نكنا من دقيني جيتشا kitaabni yoo isaa barreessii gale mata fi oowwisaa jalla keessa galfachuun barbaadan qur'aanuma kanaa'uu gabbuutee fassaruun yoo ni fassaran hay arshii sosoowwan ta'uu faatiin jaan amma ta'aniituma qamahee quufeetuma tanumaa nutti ni minaadha baramma hay qur'aana akkan namni hundi fassaraa boo sheekota keenya faa malee isaan amman jiranii bakka rabbi fuulli rabbi itti haa tolu isaan malee namni qur'aana fassaruu danda'u hin jiru kuni sossoo sin qabu asuma dhaabarra taa'u qaba jalla amma kadimi yoo quraanni yoo sossoo'e arshii hunda sossoo jedhanii qaban sirri dhugaa quraana kabajanii garuu immoo hiikamuun qabuun sun tuni waan biraati bakka ishee abalu malee jedhan bakka alaal nama qubatti laatan tokko ka dur du'efa sanitti qaceelchanii nuti dur isaanirraa dhageenye wanni isaanirraa dhageenye sun nuu galtee jirti kan amma isin nutti himtan sun sirrii miti jaan isaan naam qur'aanuma isaanii sanirraa maatiyyoo ati kaatee dhayxeeniin fassaraaf jette kitaabna isa sun kun kitaaba adimoo kitaaba diimaa faa jedhu feelaal maali isaas kabiiraa dabse dubbii maal godhe ijoollee kitaaba adiin deemte ta zamanaa tanan dhagayinaa jeen ergamaan alayhi salaatu wassalaam hadiisa muslim keetti janni beekan hadiisa muslim keetti ijoollee qaqalloo takkaa dhufee amantii tana lafarraa balleessuu ta'a warra qur'aana armaa oliin qara'u hawaarijaa jechuudha qur'aanni bakka
kokkee isaanii bira gadi hin dabru arrabmumaan qaran malee onnee isaanii keessa hin jiru kun ijoollee kateessanii tanaa jedhanii ijoollummaa sila quraanaa fi hadiisa namatti himtu tawaa'ee tooyidaa aqiidaa biyya barsiiftu tanaan fassaran jechuu asuma deebisanii maali kun waan duraan dhaabbatanii wanni sun ammallee jirti innaa kaashiful adaabi jedhe rabbiin nuti azaaba kana rumaa fuuna qaliilan jechuun xiqqoo rumaa fuuna ammaa fi innakum aa'iduun jechuun isin waan kanattuma deebisanii duuba kam jettan jeenamma haya yaa qureeshii je innaa kaashiful adaabi qaliilan azaaba kana adabamma isin buufne kana qoonqoomma isin buufne kana isin marraa fuuna qaliilan jechuun xiqqoo ammaaf isin marraa fuuna innakum aa'iduun karaa duraanii san ittuma deebisanii duuba maal jettanii yoo innaa kaashiful adaabi nuti adabarraa fuuna qaliilan jechuun xiqqoo rumaa fuuna hanqa addunyaa kanuma dhiifna innakum aa'iduun isin ammoo boodaas fuuldureeteenya deebuu teessan amma azaaba isin irraa fuuneef nagayan baasan bakka azaabni akhiraa guddaan isin eeggataa jechuu deema yoo manabxishu je ammaas deebi'e guyyaa qabnu sammee itti nuu eegi fartaqib yoo mataati samaa uje duraanuu yoo manabxishu je bakka achirraa badala godhe yoo manabxishu jechuun guyyaa qabnu san itti nuu eegi albaxishatal kubraa jechuun qabiitii guddoo san jechuudha qabiinsi guddaa duroo guyyaa kami guyyaa lola badriitii jaaniin ammoo inni kun guddaan ijaamaaree irra guddaan guddaadha abaduu qabiinsi guddaan guyyaa qiyaamaati haa jennu malee sunis qabiinsuma jechuudha warri ka abuujaal kun hundi warri silaa ciccimaan qureeshiin abalu jettee beeytu hundi guyyaa san duraa dhume qabiinsa guddaadha jan sun innaa muntaqimuun nuti isaanumarraa haloo bahuu teenya je bakka gaafa san gaafachii qabne haloorraa baana garuu immoo tun guyyaa qiyaamaa san yoo jenne baay'ee irra mul'ataadha kunis sanumarraa hiree qabiinsi ammaa kunis sanumaa wajjinaa walit deemu walaqad fatannaa jechuun wallaahi nuti ni qoranne qablahum jechuun isaan kanaan duraas qooma fir'auna ummata fir'aunaatis qorannee turreedhamma amma qorachuun kun akkami dhiiroo rabbiin ni'maa adda addaatti kennee aangoo kennee fi ergamtootatti ergee isaan laalee jechuudha wajaahum isaanitti nu dhufe rasuulun kariim ergamaan kabajamaa ta'e sun nu biratti jeemma laala an adduu ilayya gara kiyya kennaa jechuun itti dhufe cibaadallahi yaa gabroota rabbii gurra keeysan gara kiyya naa kennaa an adduu ilayya jechuun gara kiyya kennaa gurra keeysan cibaadallahin munaadaa mudaafun harfiin idaa irraa gatame yaa cibaadallah yaa gabroota rabbii yoo an adduu ilayya jechuun gara kiyya kennaa cibaadallah gabroota rabbii kan gabroonfatan san gosa kiyya san naa as kennaa bakka nama gabroofachuun hin jiru ha gabra taaniif rabbu malee namaa miti as kennaa jechuun itti dhaqe jechuudha yoo an adduu ilayya gara kiyya kennaadha cibaadallah jechuun yaa gabroota rabbii mee qalbii teessan naa as kennaa jechuudha inni lakum rasuulun amiin an isiniif ergamaa amanamaadha kijibaan hin dhufne wa allaa ta'aluu ala allah jechuun rabbi irratti hin booninaa je rabbi irratti mee hin booninaa karaa rabbi hoggaa isinitti himamu inni yaatiikum jechuun an isinittiin dhufe bisulxaanin mubiin ragaa dirree taa'uuniin isin dhufe jechuudha mallattoo dirree teessuuniin dhufe kun waa hedduu jira wa inni cuztu jechuun anniin tikfame birabbii rabbii kiyyaa fi rabbikum rabbii keeysaniin tikfamee jira an tarjumuun jechuun isin dhaga'anna cafaquurraa jechuudha akka isinumaan goone dallayni kiyya rabbii wa illam tu'minuu lii yoo natti amanuu baatanillee fa'taziluuni anumarraa fagaadhaa bakka rakkina tokkoomaa na godhuu hin dandeeysanii fada'aa rabbahu rabbii isaatti kadhate anna haa'ulaa'i jechuun yaa rabbi jarri kuni qawmun mujrimuun ummata badoodha mujrimuun jechuun kaafiruuna jechuma ummata kafrani ji'ee rabbi kadhate ammatun dubaree kadhaadhaare naam gubbaarraa akkana ji'u malee keeysa kadhaa jira jechuudha rabbana ximis alaa amwaaliin ji'ee ayata biraa keeysatti yaa rabbi horii isaanii kana haqi wasdud alaa quluubiin qalbii isaaniitis yaa rabbi jabeeysi je bakka akkas jeetti kadhatee jira innummaa nuyi fa'asri bi'ibaadii je'ee nama rabbiin gaa faqaala allahu limuusaa rabbiin muusaan ni je asri jechuun deemi halkan bi'ibaadii gabrootan kiyyaan leeylan halkan deemi innakum muttaba'uunaan isin hordofamu jarri isin jala deema kunis tooftaadha watrukil bahra jechuun bahara san dhiisi rahwan jechuun rahwan jechuun duwwaala ta'een dhiisi jechuudha rahwanii kun maal jechu saakinan akkuma duraan jiru sanitti isaa taa'u dhiisi akkana jechuun
bahara gamaa gamana isaa dabaname dhiisii keeysa bahi jechuu jaan innahum jarruqun jundun mughraquun garee bishaaniin nyaatamtu ati akkasuma dhiisii keeysaa bahi je'een jechuu bakka rabbiin kana jechuun duba duraan itti himamoo waan kana ergaa tana duraan itti dabarsee jira muutummaan wanni gara garbaa sana itti fiigeef waan kana quba qaba jechuudha garuu immoo isiin tun isaa qeebalamuuf xiqqochi dhaabbateera jarinuu tooywaatiga duraanis numa rakkifamna ammaas kun rakkifamaatuma jirra yaa Muusaa malaas kenni jennaan umaa rabbiin kiyya malanaa dhawa je'ee konfidensiin dubbatee jechuudha ilinu innahum jundun mughraquun isaan sun garee bishaaniin nyaatamani kam tarakuu jechuun baay'ee dhiisan min jannaatin ooyiruu fi wa'uyuunin madda bishaanii baay'ee dhiisanii keeysaa deeman wazuruu'in jechuun waan facaafatanii fi wamaqaamin kariim bootaalee babbareedduu fooqii adda addaa dhiisanii keeysaa deeman jedhu kuyyaa akkasuma rabbiin keeysaa baase wana'matin jechuun akkasuma qananii adda addaa kaanuu fi haatan isii keeysa taansan faakihiina jechuun qananiyoota ta'an naa'imiina jechuudha qananii duraan keessatti bashannanaa turan san hunda dhiisanii deeman kazaalika dubbiin takkanaatiisitti gabaa jeenam rabbiin kunoo qabadhu wa'ooratnaa jechuun waan san hunda ni dhaalchifne qawman aakariina ummata biraatifinne mataa irratti goone kunoo ganduma isaanii sanuu eegana banu Israa'elumaa fudhatee jee jechuudha saniifu mashaariqal ardii wa maghaaribaa jee bakka rabbiinu bahaa fi lixa hunda harka isaanii keenya ummatuma silaa cunqurfamaa ture san famaa bakka qaleemu samaa'u samiin jara fir'oonaa saniif hin boonye wal ardi jechuun dachiinis hin boonyee fi wamaa kaanuu mundariin isaan sun ammaasis qaaxaroo qabamoo hin taane azaabni eegatti dhufe irraan deebineedhamma adachii fi samiin namaani boochire eeyyeen ammalaa khayrii ati hojjettuun dachiin ragaa sii baati nama tokko kadachiirra duraan sujuudaa ture gaafa inni du'e sujuuda san hoggaa dhabde wa'ee isuma kuteedha akkasuma samiinis hujiin inni hojjeta khayriidhaa samitti ol bahaa turte hoggaa inni bakka ibaadaa san dhiisee ibaadaa isaa san mure samiinis ni yaadatti jechuudha kana beekamsa rabbumaa keessa kaa'e yoo kiyoo alkalaam walaa sumudaatiin famaa bakka taleemu samaa'u jechuun aalus samaa'i warri samiin boonyee fi malaayikonni wal ardi jechuun warri dachiisiis hin boonyee fi eeyyu wamaa kaanuu mundariin isaan sun qabamoon taane yeroon isaaniif hin kennamneedha achumaan kutanii subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin